دما خوش ببینرین هجا ایرو 27 ایلون 2023 روژا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش یین لسرانسری جهان رودانه امیجاره کردن هول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شوره پیشکش بکن. بله جاره کنه دما خوش ببینرین هجام ایروژ عراق دست پی بکن لباجاروک حمدانی یگریدای باجاری موسلی عراقی لهولک داوطان شواد درکد انجام ده بیتری 110 کسی جیان خوش دست دان بوک اوزاوش دناوا کسی کو جیان خوش دست دان دنه او تی گوتن جماره کسی بریندار 105 هنگ دیبیجن 500 ل روشا 5 برینداران جگرانه پشتی وی روشی سرکوزریا عراق راگاند کل بالات 3 روشان شین هاتیا راگاندن. شاهی و گریا شینی لباجاروکا حمزانیا یا دکور روشلاتی باجار موسلال باکور عراقی دشاهیه که دعوت دشوات درکت جبر شواتی 113 کس مرن و بهتری 105 جی بریندار بون لگوری آگاهین دچپامنیا عراقی ده هاتن بلاف کرن جمارا برینداران نیزی 500 دشاهیا کوزاوا و بوک مریده روشا 5 برینداران گرانه دشاهیه ده نیزی 800 کس آمده بون. تی تخمین کرن شواتا کل سالونا داوتی الباجاری بگیرانی خریستیان لی پیک هاتی ده شوات جبر مشعلی نکود بیروز باهی ده هاتن پیخستن پیک هاتیه. رای دردوی باوری دنکود مزنبونا شوات ده افراستیا کو پانالان چی کرین لسالونا داوتی جمع ترگاله که زو شوات هاتن چی کرن جی بواندور بو. برپرسین پاراستنا سبیل دیار کرن کو گازین جحرین دوان پانالان ده هاتن کار آنین ده دما شوات ده بواندورن. جبر وی بانین آواهی دناوا دمکی کنده هلوشیایه. بردف که وزارت تندرستی یا عراقی سیف البدرج آفا پیرا آخوی و دیار کرکو گلک جبرین داران جبر شواتی و نبونا اکسیژنی درمان بونه. دناوا کسی نکو را کرنن نخوشخانه ده کسی نکو ده قرابالغا سالونی ده پرچقی نجیهنه. سرک وزیر عراقی محمد شیع السودانی بانگ وزیر تندرستی و کارین هندرین کرکو همو خواتین رزگار کرنه سفر بر بکنه. اوفیسا سرک وزیر عراقی دا خویانی که در راگهاند کو سودانی جبر شواتی لتواهی عراقی 3 روز شین اعلان کرد. وزارت تندرستی راگهاند کو کامیونین آلیکارین بجیشکی جبغدا و پارزگهن در دوری هاتن شاندن و تیمین بجیشکی جی با درمان کرنا برینداران هاتن شاندن. شانه یا راگهاندن اولهیه یا عراقی راگهاند جبر شواتا دو بشبل سالونا داوت یا حمدان یا درکده نهکه هاتن بین چاف کرن و درباری وان دلی پرسین هاتی دست پی کرن. بلی پشتی سرکتنا خویا لحرما قرباخا چیایی و جاری آذربایجانی بیلان چون نو یا شهر راگاند کو هری داوی راگاند کو ده شهر پیک هاتی ده 192 لشکری وان هاتنه کشتن دوینا بریده کوچبریا ارمنین لحرما قرباخا چیایی یا برب ارمنستانی و دوام دکه جمارا
کسین که حتی ها کوچبر بوین لگوری دان سحاره 42,000 درباز کرد. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azerbaycanê ragihand ku hefteya bihûrî di operasyona li Qarabağê de 192 leşgerên wê mirine. Di daxuyaniya ku ji aliyê Wezareta Tenduristiyê ve hate dayîn de hat parvekirin ku di operasyonê de 511 leşger birîndar bûne. Rayedarên Ermenîstanî yên li Qarabağê beriya niha di daxuyaniya xwe de diyar kiribûn ku di şer de herêkên 200 kes mirine. Ji wan 10 sivîl hene. Herûha bêhtirî 400 kes jî birîndar bûne. Bakoyê bi êrişa dawî karî dawî li hebûna 30 saliya çekdarên Ermeniyên li Herêma Qarabağa çiyayî bînin. Bi operasyona dawî re giştî Herêma Qarabağê şalkê Bakoyê ve hat kontrol kirin. Di vê navberê de piştî ku hêzên cudaxwaz li hevkirin ku çekên xwe deynin, bi hezaran Ermenî hewl didin ku ji Herêmê derkevin û derbasî Ermenîstanê bibin. Di daxuyaniya ji aliyê Êrîvanê ve hat dayîn de hat ragihandin ku jmara penaberên heta îro saet 8 sibihê gihiştine Herêmê 42,500 derbas kiriye. Ev tê wateya ji 135 nüfusa Qarabağa ku 120,000 Ermenî lê dijîn. Ji aliyê din ve Wezareta Tenduristiya Ermenîstanê di daxuyaniya xwe ya îro 27 Îlûnê de ragihand ku di her du şer û pevçûnên hefteya bihûrî û teqîna roja duşemê ya benzînxaneyan de 237 birîndar bi ambulans û helîkopteran ji Qarabaغê hatin derxistin. Wezaretê diyar kir ku ji bo birîndaran tedawiya pîwîst hat dîtin û xebatên tehliyekirnê dewam dikin. Di vê navberê de jmara kesên ku di teqîna deme Ermeniyên ji Qarabağa çiya ji bo kirîna benzînê li Ermenistanê par kiribûn de jiyana xwe ji destdan derkete 68. Hejmara birîndaran giha 300. Endeksa rêxistinên sûcên rêxistinkerî yên li Ewropayê bilançoya xwe ya sala 2023 ango rapora xwe parvekir li gorî raporê jî Tirkiye di nava welatên Ewropayê de di rêza yekemîn de cihê xwe digire li tevahiya cihanê jî di rêza çardemîn de ye lê ya balkêş ew e ku li gorî endeksî û şûrûveyên ku têne kirin êdî ev rêxistinên sûcên rêxistinkerî bi hikûmetê re rast di nava têkiliyan de ye. Li Ewropayê welatê ku herî zêde di endeksa sûcên rêxistinkerî ya cîhanî de cihê xwe girtî Tirkiye ye. Tirkiye ku puana wê ya sala 2023 hinekî xirabtir bû, di rêza çardemîn a cîhanî de cihê xwe girtiye. Rapora endeksa sûcên rêxistinkerî ya cîhanî ragihand ku komên mafyayê yên li Tirkiyeyê bi avakirina têkiliyê nêz bi hikûmetê û siyasetmedarên din re li dijî polîs û dadgeriyê parastinê dikin. Endeksa sûcên rêxistinkerî ya cîhanî rapora xwe ya 2023 weşand. Endeksê çalakiyên sûcên organîze di nava 193 welatên endamên neteweyên yekbûyî de dide berhev. Ji bo lêkolînê daneyên bi lêkolînkirina weşanên li ser sûcên organîze têne berhevkirin. Pispor û komên herêmî rastiya wan kontrol dikin. Piştre jimariya endeksê xwe ya dike. Puaneke ya herî kêm û 10 jî ya herî bilind e. Puanên bilind li vî welatê rêjeya bilind a sûcên rêxistinkerî nîşan dide. Ji bo pîvana sûcê organîze, hawîrdora sûc û aktorên sûc ên li welêl têne lêkolînkirin. Ev bi giştî ji 20 serenavan pêk tê. Mijarên ku bi hawîrdora sûc ve girê dayî yên wekî bazirganiya mirovan, qaçaxçiya mirovan, qaçaxçiya çekan û maddeyên hişbirê digire nava xwe. Ji bo aktorên sûc, komên mafya û şebekeyên sûc, aktorên girêdayî dewletê, aktorên sûc ên biyanî û aktorên sektora taybet têne lêkolînkirin. Rêjeya giştiya sûcên rêxistinkerî yên li Tirkiye 7.3 ye. Ev puan
د سالا 2021 ده 6 بهنوک حیشته و نهبو. اف نیشان ده که دوان 2 سالین داوی ده روش هنکی خراب تر بویا. ده بند سرناوان ده اکتورین سوچ این دولتی و قاچاقچیان روان بنه خالان وکه هریمین هری خراب این ترکیه هاتن تومار کرن. ده کومین سوچ این وکی بازرگانیا چکان، بازرگانیا ارونیه و مافیای ده پوانا ترکی حیشت بهنوک پینجا. راستیا که پوانا قاچاقچیا مروان حیشتا در دخه هوله که او یک لترکی چقاسی مزنه. میانمار به حیشت بهنوک 15 پوانان در ریزا یکم اندکسا سوجین ریخستن کرنا جیهانی ده. پشتره کولومبیا و مکسیکاتی. ایران به همان پوانیا ترکیه دیسا در ریزا 14 ده. روسیا به 6 بهنوک حیشتی و 7 پوانان در ریزا 19 ده. ترکیه د ناوولاتین اروپایی دریزای کمینده یا. ولاتی کیتیا اروپایی یکو هری زیده پوانا اندکسی گرتیه ایتالیای بو. بله دوش جدن وچه خودم راگاندم و که سرک وزیر ایراقی با آوه که اشکر راگاندم بکو ایدی پیوستیا هبونا هیزین کوالیسونا نامنتویا لدیجی داعش یا لسرخاکا ایراقی ناکه لی برسواویه که جه واشنطنی هات وزارتا کار دروه یا امریکای راگاند کو وان تکلداری هیزین خوین لبغدای لحفکرنه. مدیا فرمیا عراقی 25 ایلون راگاند کو سرک وزیر عراقی محمد شیعه سودانی د داخلینه که خود راگاند کو ایرو داعش جبو دولت عراقی نجف او ایدی پیوستیا وان به کوالیسیونا نافنتویا لدیجی داعش هاتی آوا کرنینه. بردف که وزارت کاری دروه آمریکای ماتوی میلر ده داخلینی چاپمنیا لواشنطنی ده برسوا عراقی ده او آگاهی نو لسر هبونا هیزن وان لی عراقی ده. ماتوی میلر دیار کرکو ماینا هیزن آمریکای لسر بانگ او داخوازین حکمت عراقی بو هیزن آمریکای ارک شورمندی او هفکاری پیشکشی هیزن عراقی دیکه. میلر وها گوت ام حول ددن کو جبو دیار کرنا چوانیا پیشخستنا ارکین لشکری ین هف پیمانی لعراقی شورین خوین جنوب دست پی بکن. بله بینرین هجا ایدی دناورا اسرائیل او ولاتن عربی ده پیوندیه که نورمال کرنی درکتیه پیش ده و چارچوبه ده و جاری عربستان سعودی جبو و کرنا بالیوزخانه خواه لفلسطینی شورمندی خواه شانت لحرمی هم وقتی و سردانه لعربستان سعودی جی وزیر گشتیاری اسرائیلی هاته پیشوازی کرن. سردانین دناوبرا اسرائیل و عربستان سعودی ده هر کودچه بر بنورمالیزه بونی بدچه. اسرائیل و سعودی افدمک بو جبو آسایی کرنا پیوندیان دانوستاندن دکرن. وی جاریجی به سردانی نو پینگا وکدن آسایی بونی هاتن آویتن. نایف السدیری کوکه بالیوزی یکمی عربستان السعودیه لفلسطینی هات ارک دار کرن به شانده پیره به دستور اسرائیلی چو شریعه روژاوا. السدیری لور بره و بریا فلسطینی رهفدیتن کرد. جدما کو اسرائیل 1967 شریعه روژاوا ج اردنی گرد او یکم سردانا شاندک عربستان سعودی بوی حریمیه. وزارت کار درو یاری و بریا خسرا فلسطینی سردانا السدیری وکه سردانک دیروکی بناف کرد. السدیری رلام الله تیکلداری هفدیتنین به اسرائیل را بلیدری ریوبریا فلسطینی محمود عباس را هفدیتن کرد. هر وها وزیر گشتیاری اسرائیلی حایم کاتس جی یکم جار سردان عربستان سعودی دیگه. افدمک امریکا ناف بینکاری دانوستاندن دناوبر اسرائیل و سعودیه دیگه. لحفکرنا دناوبر وان هر دو ولاتین که دجمناتیه که دیروکیا وان هیده و بسروک امریکا جو بایدن ببه سرکفتنه کماسن. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو د جواتا گشتیانه توین یکبوی دا گوتبو او به عربستان السعودی را پرنیزی پیمانه کنه او اف یک وی روشلاتا ناوین بگوهرینه.
لێ بەلێ ڕایەدارین ئەمریکی تەخمین دکن کودان و سندنên wê demeke dirêj bidome. Eger dimehên pêş de li hevkirinek çê bibe, wê peymana parastinê di navbera Riyad û Washingtonê de û alîkariya ji bo bernameya nuklerî a Erebistana Siûdî pêkwere. Serokê Filistînê Ebbas li lijneya giştiya neteweyên Yekbûyî de diyar kiribû ku heta Filistîn hemû mafên xwe negire tu peymanên aştiyê li rojhilatana vîn bi ser nakeve. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden serdana greva karkerên ku yên otomobilê kir. Biden li wir piştevaniya karkeran kir û got hûn ji mûçeyên ku digirin geleke zêdetir heq dikin. Joe Biden doh li Michingê beşdarî greva karkerên otomobilê bû. Biden piştgirî da daxwaza karkeran a ji bo sedî çil zêdekirina mûçeyên wan û got karker ji mûçeyên ku destînin pir zêdetir heq dikin. Serdana Biden yekem car bû ku serokekî Amerîkayê serdana karkerên grevê de dike. Ev serdan rojekê beriya ku namzetê serokkomariyê yê komarparêz û serokê berê Donald Trump bi xebatkarên otomobilê yên li Michingê re baxwe pêkhat. Biden beşdarî çarekiyê bûyî got tiştekê ku we bi destxistiya hûn heq dikin. Ji ya hûn niha distênên jî wê gelekî heqkiriye. Serokê Yekîtiya Karkerên Otomobilê Shawn Fein ku pêşengiya grevê dikir li balafirgehê pêşwazî li Biden kir. Fein serdana Biden weke demeke dîrokî binavkir û ji serdanê spasiya wî kir. Ev serdana Biden di dîroka Amerîkayê de بۆ سەردانە یەکەمی کو سەرۆکێکی وڵات سەردانە کارگەرێن دەگرەوێ دەدیکە. بلێ سەرۆکی مەجلیسا Kanadayê Antony Rote ji ber ku pêşwazî li leşkerekî serdema Naziya şerê cîhanî duemîn ya Almanyayê kiribû neçarma ku îstifa bike. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî di serdana xwe ya li Kanadayê de li parlamentoya axaftin kir. Piştî axaftina serokê Meclisê Rota leşkerê şerê cîhanê duemîn Yorsulov Honak weke qehremanekê binavkir û got ew ji bo serxwebûna Ukraynayê ji Rûsyayê tê dikoşe. Lê belê başê derket holê ku Honak ku ji aliyê parlamentoyê ve bi çepikan hatiye silavkirin dibin fermandariya naziyan de cihgirtiye. Serokvezîrê Kanadayê Justin Trudeau roja duşemê daxuyanê de got ev bûyer pir xemgîn e. Ev ji bo parlamentoya Kanada û bi berfirehî ji bo hemû Kanadayîyan bûyereke pir şerm e. Rota ku yekem car li dijî bangên îstifayê li ber xwe da doh got ez xemgîniya xwe ya ji dil dubare dikim. Piştî ku li paytext Ottawayê bi serokên partiyan re hevdîtên kir îstifa kir. Serokê parlamentoyê her wiha got ew bi têkiliya nazîn a ên honka nedizanî û di vexwendina wî ya çalakiyê de jî şaş tê kiriye. Berîbînerên hêja diyar ku wê hejar bibînin û yên dewlemend ji wê hîna zêdetir dewlemend bibin ji ber ku netewên Yekbûyî ragihand ku di mijara armanca xwe ya pêkanîna derxistina beşeke civakê ji xizaniyê de wê bi ser nekeve li gorî ku danên ji aliyê fona pereyan a netewên Yekbûyî ve hatiye parvekirin heta sala 2030 wê bi qasî 575 milyon di rewşeke xizaniyê de be. Bidawîkirina xizanî û birçîbûniya bi temamî ji armancên welatên netewên Yekbûyîn ji bo sala 2030 ne. Lêbelê li gorî serokê fona pêşketina çandiniya navnetewî Alvaro Lario armancên li ser mijara birçîbûn û xizaniyê wê nikaribe bi cih bîne anî ne. Lario birçîbûn û xizanî weke meseleyekî siyasî pênase kir û got li cîhaneka ku têre her kesî dike çawa dibe ku bi sedan milyon mirov birçî dimîne. Li gorî daneyên netewên Yekbûyî welatên bi pêş dikevin û yên kêm pêşketîne di nava çirava deynan de ne.
دماکو که ماسیان نزلالی و نلیریتی جیلوی زیده دبه هنگی بجیه آنین آرمان جل سر برچیبون و خزانی زحمت دبه. دراپورا پیشکتنی یادزاوی یا نتوین یک بویده تیدیتن کو آرمان جین پیشکتنی دا آستا جسدی هشتی ده لواز و پاشت ماینه. میناک لگوری پیش دیتنین لقادا پرورده جبر رازمانین کیمین بسالان حتی سال 2003 نیزی هشتی و 4 میلیون زاروکوی لدروی دبستانان بمینن. بلیلون چین ملفر بداوی دبن هر شاد و بختوار بن.